Salibonani lonke emakhaya, siyahlangana njalo kuhlelo lwenu lwamaviki onke nginguNokuthaba Dlamini. Ilizwi lenu eliletha zonke izindaba ezimqoka eziphuma kwele Matabeleland North, lezi ndaba zelizwe jikelele ezithinta impilo zomphakathi wethu. Siqala ngodaba lwesibhedlela seLupane Provincial esesibuyele phakathi kwenkulumo ePhalamende. Umkhulu omele iWange Central uDaniel Molokele ubuze uhulumende ukuba kungani ukwakhiwa kwalesi sibhedlela kumile. IPhalamende ibikelwe ukuba isibhedlela lesi sisezingeni lama-20, 22.7% ekhulwini kuphela, njalo sekudlule iminyaka emibili kungekho msebenzi owenziwayo kuleyo ndawo. UMolokele uthi sekuyiminyaka engama-46 iZimbabwe yathola uzibuse, kodwa isigaba seMatabeleland North siseyiso sodwa esingelaso isibhedlela sesigaba. Umsekeli mphathintambo wezempilo uSleiman Khwidini uthi lokhu kubangelwe yikusilela kwemali, njalo uhulumende ulecala lezigidi ezimbili zamadola, 2 million kumphathi womsebenzi. Kuthiwa isigaba sokuqala singathatha iminyaka emibili ukuthi siphele nxa umsebenzi ungaphindwa. Siye eNkayi njalo lapho kulelinye idamu elingaphelelanga eselibangela uvalo. Ukhansela kaWard 19 uThubelihle Ncube Mabuza uthi inkampani yeFossil Engineering eyakhatshwa izinwa yachiya umsebenzi weziminyademu ngolwezi kumnyaka ophelileyo kungela kuvalelisa. Lokhu kubangele ukuba abatsha abaningi baphelelwe yimisebenzi. Okubuhlungu kakhulu ukuthi izifuyo zomphakathi seziwela endongeni ezachiwa ngabakhi, njalo ezinye zitholakala zifile zabola. Lezi ndonga ziyingozi lasebantwini, njalo indawo yonke isiphanjaniswe ngenxa yokuganyulwa kwezihlahla lokonakala kwamadlelo eceleni komfula uShangane. Okwakhathesi idamu leli selisezingeni lama-32 ekhulwini kuphela. EPhalamende njalo kuphakanyiswe udaba lokuthi kanti imbeleko yamahala ngempela yini ezibhedlela zethu. Abakhokheli abanjengoZivayi Methu loLinet Karenyikore bathi kulezibhedlela ezibhadalisa omama imali yokubhalisa engamadola ali-10 emakhaya, lamadola angama-20 emadolobheni. Umphathintambo wezempilakahle uKhwidini ugcizelele ukuthi imbeleko kumele ibe ngeyamahala ezibhedlela zikahulumende zonke, njalo ukhuthaze umphakathi ukuthi ubikele iziphathamandla nxa kulezibhedlela ezisafuna imali kumakhosikazi akhulelweyo. Siphetha ngezindaba zeqembu leHighlanders. Leli qembu selikhethe abakhokheli besikhatshana kulandela ingozi embi yomgwaqo eyenzakala ngenyanga ephelileyo. Sekukhethwe uMorris Mbala njengo-Vice Chairperson, uDr Joshua Dube kweze-Finance, uSindani Khumalo kweze-Marketing, uMorgan Dube kweze-Technical Development, kanti uKindman Ndlovu nguye osengu-Executive Committee Chairman. Lolu hlelo lwenzelwe ukuthi umsebenzi weqembu uqhubeke kuhle kulandela ukufa kuka-retired Colonel Kenneth Mhlophe labanye bakhe engozini yomgwaqo. Laba bazakhokhela kuze kufike ukhetho lwangoZibandlela kumnyaka ozayo. Siyabonga kakhulu ngokuhlala lathi kulolu hlelo lwalamhla. Ungakhohlwa ukuthi ulwazi lungamandla. Ukuze uhlale uziqhenya ngakho konke okwenzakalayo endaweni yakithi, vakatshela iwebsite yeVicForce Live. Siyatholakala njalo kuFacebook, YouTube, TikTok, X la kuWhatsApp. NginguNokuthaba Dlamini, bengikuphathele isifinqo seviki le. Lisale kuhle, sihlangane njalo kuviki ezayo.